Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita at impatulod. Ti paga makayat nati agpailingan itinagan a Ronnie. Adinan dinakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada kursonadak abalasang. Isu na laeng tamabainak nga agaram kan kuana. Ngem iti saan ko aninamnama, da kami matlaeng gayam, ti agkagasat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronnie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O naranyag abulan, un-unoy ko't imdingan. Ay, paray. Daitanas lagasilaw mo. Tansamutan mang parparagsakin ka. Ne, pare. Ako talaga nga da. Amo mo na, pay. Sikamot. Saan ko pa yung amo Tadi mo pa'y matimbag at tigapuna no apay anaragsak ka. Wingaya man niya. Ako namin, Mark. Nagsabat kami itay kini Princess. Tayo nga'y office mate tayo na pintas. Di gayang princess ti makagapo no apay anaragsak ka. Apay pare, kas mo ka de? Hun, pare. Isu na lang tamabayin na ken ko na. Amangan ngamin no adan nobyo na. Ken amangan no sa anak ama ikari iti kinapintas na. Nabita pa lang ti dito at trabaho. Mano pa lang aldaw ta dito Ngam adan kurso na da madagaws. Kat no idagad adal ta iti kolehiyo. Awan na pulos inaram mo. Hun, pare. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Ang may na. Mabainak met nga umasinag kini Princess. Lunch break pare. Inta mga nan, tanay, mabisina kon. Alang rod, tawaray sak. Mabisinak matayin. Hello, mapan kayo ka din nag-lunch? Wan ma'am. Mapan kami, tanay, mabisin kami ngaminan. Lunch break mo tan? Aywan gayam, lunch break tayon. Ay, saan ko pa kita na napupuutan ti oras? No kayat mo ma'am. Makigiddan kan kada kami. No, okay lang kan ka. Ha? Ay, saanan. Adapay ngamin papanak. Inton maminsan tulangan. Pasensya kayo na. Ada ngamin asikaswag. Alang rod, ma'am. Inton maminsan tulangan. Ala, mapan ka nga rodin, ma'am. Iti kasta. Saan ka maladaw iti papanam? Okay, mapanakon. Kat pasensya kayo lakuman no saan ko napat ganti awis yun. Sana bale. Bumawiak to inton sumaruno. Ronay, kumusta mat nga iti nagmalam akadam iti trabaho? Okay lang, tatang. Makapanog. Hanggang ayos lata. Awan gayam. Adaginatang ko merienda. Ag merienda tayo pa'y tatang. Kabayatan ti panagsarsarita tayo. Ay, katun Anya nga iday taginatang mo merienda. Gimatang ak iti siupaw, tatang. Naimas da ito may kape. Wen, anak. Kapag isaw, ada barako akape nga impapulot ko itay. Naijayin ati kapyenta. Nasayat nga rod, tatang. Alaman nga rod. Kaya't kumatiag kape iti barako akape. Mawit lang nga raw. Mangisagana ak iti kapyenta. Tatang. Saan ka di pa simangpet ni Manang Vina manipod iti trabaho na? Saan pa'y mait? Madamdamalaeng. Addan tunday jay. Oro ni. Ani apa lang tararaminam dito Apa asang sangumutlat na ita computer mo? Mas daawak lang amin, Mark. Kaslawan mat ita ni Princess dito'y opisina. Un ngagpaiso. Amangan mo't no sana sumra kita. No sana sumra kita. Anya nga iti makagapo. Diya ka mo Amangan no agsakit mo Ha? Agsakit nga tangag paiso. Nalapit aksta amangan no maladaw lang sumrag. So ngagtrabaho kakit din. Amangan no kimat sumangpot ni boss. Damat gaya man ni Princess di talamisan na.
Apay nga ta naladaw asimmer kita. Asit gak man kit di. Sana bale? Break time mimot ita. Hello, princess. Ha? Si kamot gayam, Ronnie. Ada ka di masapol mo? Awan mat kit di. Inasit gan kalaeng. Gaputa, break time tayo met. Kasta ka di? Wen. Ano kayat mo? Inta payag merienda dita asidag a coffee shop. Asidag lang mat dito yung opisina. Ura inton lunch break tulaangan. Sa anak pa nga na mabisin. Okay nga rod. No day tati ko nam. Aggidan ta nga rod nga ag-lunch Wen, awan parikot iti dayta. Agyaman na. Tay manlugot ka. Dua tala nga ag-lunch, princess. Wen, Ronnie. Apay kit din ta saan nga eh. Ngam, apay nga inawisnak dito yung restaurant. Kayat ko ngamin ti makipagayam ken ka. Kasanumot ngamin. Tunggal pa nag-aawid, manipod iti opisina. Kanayon ka ngak may sa nga agawid. Ken madlaw ko akaslan naliday ka akanayon. Ha? Ay, kwa, Ronnie. Kastoy ko nga na talaga. Kay kayat ko ti agmay-maysa. Ken maysa, sa anak mat analiday. Sa anak lang amin unay ang makisasao. Nang runa kadagiti saan kong am-am mo. Ngam syempre, katrabahuan kayo. Iso asa anak matunay ang mabain kada kayo. Nang runa kat panagkita kada kayo ka ni Mark kat nasisingpat kayo. Kasta ka di. Angem, oray si ka, princess. Madlaw ko nasingpat kamet. Kan saan laday ta? Napintas ka pa eh. Nang runa nung nakaisam ka. Anya? Amang anukon ko namlaang matday ta, Ronnie. Ay, pudno ti bagbagak, princess. Nakapimpintas ka. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo? Awan pa'y. Saan pa'y siguro adimtang ti lalaki para kanya? Naragsak ka man asimang patmanipod iti trabaho, Ronnie. Anya ti makagapo? Awan met, manang. Naragsakak lang. Gaputan nakaduak, anangan itay jay crush ko akatrabahuan mi. Itaban pa'y? Sigod mo't nga awan asam mo kadagiti babae? Idi day jay, manang. Sa bali itan. Nakayawan ang iti kinapintas ni princess. Kat, inaram mo ka din. Saan pa'y manang? Ang armak to. Tumay timing lang. Anya pala ang tararamid ng pari Rory. Apay di mo pala arman ni princess. Mga maunaan da ka. Kasla mabainak mat ngamin ngagdaton kan kwa na pare. Saan ka ngagbabain? Uni kaya, awan ka tinagbalin ang nobyo ni princess? Day tatisan ko nga mo pare. Saan kumutan anadamag kan kwa na, idi nagkuyog kami ang nag-lunch. Ngam tinakuna na kanyak. Amangan ka nun, no saan pa'y adimtang ti lalaki para kan kwa na. Kasta? Ang apay anak ko na ti kasta? Dinamag ko ngamin, no adan kaayan-ayat na. Kat day tamat tinsongbat na. Saan namot anadakamat, no adan nagbalin akaayan-ayat na ide, wan no awan. Di mat kasangay mo inton bigat, Ronnie. Agsagana ka kadi? Wan manang, kat awisak to dagiti katrabahwak. Ay katwan Sakto ti agluto. Dua kami kanitatang. Sana bale, tawan mo trabaho, ta Sabado. Alaman nga rod manang. Nasayaat mat no da kayo kinitatang ti agluto. Naimas ngamin ti panaglutluto yo kag. Natawid ko kanitatang ti panaglutluto na. Naimas ngamin nga agluto. Iso nagpaisuro akmatan kan kwa na. Huray sakmat amanang. Amok ba't kay di ti agluto? Iso na lang takanayon mat amakumiko makiti trabaho. Iso asaan ko nga ammo no naimas pa lang ti ilutok. Wan no saanan. Nala, sana bale. Da kami laangan kanitatang ti agluto inton Sabado. Daytan ti sagot mi kan ka iti kasangay mo. Princess, awan ka di ti papa namin ton Sabado. Awisan ka ko may jay balay. Kasangay ko ngamin. Ha? Kasta? Away,
Iso ano awan ti papanan? Awisin ka kuma. Ado ti sagana iti kasangay ko. Itak lang amin nga sagana manayin. Manumatan akasangay ko asa anak a nagrambak. Gaputa ado ti pakakumikumak iti kalabas. Sige, Ronnie. Kita no makaumaya. Sabay ko mata makaumay ka. Iti espesyal nga aldaw ko, princess. Awisak madlang dagiti daduma katrabahuan tayo. Sige, Ronnie. Kita no makaumayak. Saan ko pa nga minasigurado? Amangan nga no ada papanak inton Sabado. Ngam no saan to ang matuloy ti papanak? Umayak, ijabalayo. Alangarod, ichatnak to ano makaumay ka. Tas sukunin ka lang yan, ijabalayo. Nay maglakid din ta na kaumay ka, pare Mark. Kung naglakid din mo saan ka nga umay. Mabalin ka di mo't asa anak nga umay pare. Gayam. Inawis mo ni princess saan ka di? Away na. Dayjay man oh. Nakatugaw iti dayjay banda. Pag may samot. Inkakadkadwaan iti lamisan nga yan na ah. Talaga kadwaak ni princess. Gaputa kayat ko nga itati panagaharem ko kenkwana. Alang road. Nasayat mo no arumumon. Iti kasta saan nakaamaunaan. Okay ka kadilaeng? Itay ka pa'y nga umin-inom iti arak ah. At ka di parikot mo? Di nakpakadanagan, Ronnie. Wan gayam. Ay kapay asigasuan dagiti daduma sa nga ilim. Amangan mat no, adama ko nadakan ka. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sana bale? Nakaawi dan dagiti daduma sa nga ilik. Kan saan ka mabalin na panawan dito eh? Gaputan na bartag kan. Ang mga nusan mo akabaalan ti bagim. Saan nakapakadanagan ko nakmat? Kabalak pa eh. Sigurado ka? Ibagam kumano ang yaman ti parikot mo, princess. Nakasaganak at tumulong. Basta lagit di ka baalak. Nagsakit, Ronnie. Oh, Nagsakit. Di pa nakapukaw ko iti umon na nga ayat ko. princess, agsanit ka natin. Pasensya ka, Ronnie. Kayat ko lang amin nga iyib kas tinalaw sa ladingit ko. Gapu iti po sa iti umuna nga ayat ko. Nabit mayapim mo sa ni Ray. Anagbalin na kayan ayat ko. Gapu iti aksidente. Tiamok no nakamubon ako. Ngam tunggal malagip ko dagiti nagkadkanwan mi. San ko lata maliklikan ti agladingin. Kastagayam. Ala, isangit mo lang ti marikrik nam. At dahak lang dito ay. Kasunod ay tuyan parirong eh. Naiturog mat na ni princess dito na misaan niyo. Nasuburaan ng samot niya na ginom itinasangar. Hawan nga rod, Mark. Naiturog na matin nga agpaiso. Apay ang nagbartag ni princess. Ada ka di parikot na. Agladladingit ka no. Gapo tapim mo sa igayam, tiim mo na anobyo na. Gapo iti aksidente. Saan pa igayam na nakailiw-liwag? Kastagaya. Isumat lagaya man nagbartag. Hawan, pare Mark. Kan nagsangsangit itay. Iso aday ta, naiturog nan. Akit, kasano nga rudan? Kasano pa yung makaawid kat nalaos mo't tibartag na? Dito'y napailaang balay ah. Bagkataklangan ayon nagdita balay. Inton bigat tulangan nga gawid. Kita tulangan ti cellphone na. Tawagak ti kapamilya na. Anday ta, naisimpa ko ni princess. Ay, nakakasimat. At damat gayam nagbalin akayan ayat na idi. Gampim musay. Ronnie, sa di nang iti pagturugan, di mo ko na nga agkasilad kayo dito ka ni princess. Ah, ay, saan amanang? Ijayak lang ang salas, amaturog. Alangarod, panawa mon. Ingkamot maturugan, tanay, adalo mon ti rabi eh. Wan manang.
Talaga nakipimpintas ni Princess. Nagmayat aming-mingan ti rupa na. Bayat amat maturog. Apay, talaga ka ding ada pa naggustom kan kuana? Hawan manang. Agayatak at talaga kini Princess. Kat planok ti agdaton kan kuana itay. Iso na lang, tasahanin na natuloy. Gapo iti panagladingit na. Saan na pa'y lang amin analipatan ti pimusay akaayan ayat na. Ronnie, agyamanak iti panang pasangbay mo kanyak ijay balayo, idinalaos ti bartek ko ha. Awanan yaman na, Princess. Saan mo't amabali na baybayan ka iti daydi agundaway? Nang runa kat inawis ka. Pasensya ka na talaga, Ronnie. Nasakit lang amin tiriknak, iti ipupusay ti mo na anobyo. Nabiit pa nga inaklon ko, idinaksidente. Kat, dayjay matan tiga po ti ipupusay na. Anyan din nagbali nagasat mo iti ayan ayat tiyo iti nobyom. Ngem patsyak, makailiw-liwag kan tumatlaing. Sapay kumatakas ta, Ronnie. Wen, Princess, makailiw-liwag kan tumatlaing. Ala, umay kan. Agbidantan nga glance. Mabisinak meten. Inta pa'y mangan. Ket kalpasan ti panangantan. Agsublita dagos dito'y opisina. Tapno mabiit malpas ti trabaho ta. Ket makaawid ta matamasapa. Anya ti ko nam Ronnie? Agayan ayat kayon ka ni Princess? Kasta nga rod manang. Ay na, nakaragrag stakak. Takamaudyanan na. Inaklon nakmatlangin ni Princess. Kahit kaano nga'y atulagan tayo ti kasaryaw? Ni tatang met kasaradagos. Di tanto matlaang ti turong na. Iso nga ibagamkit di ka ni Princess, tatulagan tayon di kalay sayo. Sige nga rod manang, tatang. Ibagak day taki ni Princess. Princess, umuna arabiita itang agasawa. Agyaman na ka. Gaputay manugot ka nakikalay sa kanyak. Wana, gaputain inot anat nagtiriknakkan ka. Ay ayatan ka, Ronnie. Kat sapay ko ma. Tasanak tong agladingit iti sidong mo. Ikarik, Princess. Si kalaing ti babae nga inakayatan. Da kayo iti agbalinto nga anak ta. Saan kantong agbabawi anak asawa kanyak? Gaputayatan ka, unay-unay. Kasta akmat kan ka, Ronnie. Ay ayatan ka mat. Kat sapay lang ko ma. Tag na na yung tikinaragsak ta kas agasawa. Ikararag ta iti namarso day ta. Ikararag ta asapay ko ma. Tanuan niya man ti rumso aparikot iti pamilya ta. Kat masulbar tamot lang nga dagos. Wen, Ronnie. Patsak, ano anyaman ti rumso aparikot na. Masulbar tamatla dagos. Basta agtinulong ta. Ita, naragsak kamin kini Princess, Mr. Lonely. At damatan may isa nga anak mi. Pagyamanak una iti Diyos, gapu ta ore adda dagiti rumswa aparikot mi nga agasawa, marisot mi matla adagos. Gapu ta agtintinulong kami latang agasawa, ken agkingkin na awatan kami latta. To'y pagayam mo, Ronnie. Ronnie, pagayam ko, agyaman nakiti da ito'y apakasaritaam. Kat nasayat met, tagpada kayo iti asawam aman nakaawat. Gapu iti dayta, awan sa bali apapanan na, no di kinaragsak ti pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ronnie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.